GIG Motors Mizoram Premier League season som pani na here to te RG Stadium Mall pui tangin chibai le vek ule semi-final second leg match masazok khel ani dona MLS FC le CHANMARI FC te tun din muna hianin ronin machon dona niya first leg khel zo taka khanin CHANMARI FC lam hianin Sydney fine man lo shuai towa second leg ka hianin din mun thazo ka ding chungin MLS FC in machon dona formation alu tila MLS FC in 4-3-3 formation ron mang dona an kotsi nalruat lian sailo putoya ti kan share chin khani RS next step lo en call to tu khani tin anni hianin 4-3-3 formation ron mangin goalkeeper hianin telo man ron mang dona tin right back tin sanga center back biak ala F tin left back zomuan te ronom dona tin center midfielder Ricky Ramon ale George te no mga tlarmalama ngura Willis le Freddy ten ronom don ani CHANMARI FC lama lut vele taila roching puya team kai shoi to ni dona roching puya kan thia tangin Mizoram football chanchina channi hi experience nei thaber te jingmi kan ti theinga aide lama champion pui tu khani ni 4-2-3-1 formation ron mang dona goalkeeper Timoya ronom le dona tlarnuwa hianin left back Soma center back FC le Soma ten ron omanga tin right back teka hom don bokani tlarna hianin Johnny Cristo le mon pui te ngai boken ronin kop le dona tlarmalama left wing aron kir le theitowa tin center forward RS haron khel don thunga right wing Somsang ronom don bokani Aizol district pialam atang Mizoram Premier League ron khel zinga semi-final lut thei masaber khan niya chuwang chuanin anda niamot thei khan ni chuang lo ni CHANMARI FC lamare samhangin chan sanaya aresa apan paltlang teuwe teloma lo dang thakop mai MLS FC lam game aron fu de uzok emoti theini tuna kan clear chinari chuanin sira nguratan va vortok deuwe ngura Kumin season kalme ka chuanin ni po hi MLS FC lama chuanin a form ber ani thei ngem oti thei khopin atal na via ba goli ni poina khung ting der to ni kan mu to ni ya season khata goals ni lut thei season kan mang chhota tinan chu a mu nom trek thin khop maya George samangin goal shot kan mu vat teu ve in chi slam te in goal mouth alut lo kan ti thayang chu MLS FC lam game anung zok de mo ti theni khi George lap chu lap thani mai ro chumau ta kal lo che CHANMARI FC him sham ingin nge che zel don ni mai ro chu MLS FC lam velam sir train Freddy mangya Norwele ngala Freddy ala thlop tu nei nola ngur ta ka da zok ni na langa Willis sakha zok atlom zok thenge mo ti theni mai ro chu football ai chunin du thanna chi rang khasiam ngai vele thin RS samai ball kan mu vele step over thalduk RS ball train arona avati oyom ve kha chu arona goal ngei turang ai ni open goal thel tlat mai arona liam wangin cholreya aron comeback na ti theng chu goal chui lut ngei turang ai ni khi ti boy to nom to lawa din sang khena Freddy mangin dinglam sir train nora Freddy free kick anlo chok aloi tel tlatani kha chu FC enon le tailaki FC tlang thai tlang zoi maya CHANMARI FC chu soingai lewin kan hringa I League club an nia Mizoram Premier League tumni champion to anni MLS FC lam free kick atangin chance hlom teuwe kha chu Freddy Freddy hi angam lo deuh chu ni atlang le zok thina Ricky balance lo poilo tuk MLS lam game anung kan ti kha ngur ball changin dang le thei che Crespo CHANMARI FC lam
an van nei lei thei lo ani china pokhan arona khanin uyom taken lo thel to tu mi pokhen tai lakhi are sa a phalo chia le to CHANMARI FC lam hianin MLS FC lam phur tharveu turang ani gol khat margin chau khani tonga man tangkai chuan ti ani thonga ni George ron chui dona chongte chuak hianin lo ma chhuat thengem George goal try a deflect on zau goal mau ta ero kal lova corner ero hlo chuak ani enon le chin teng khi George deflect zau chom lo se goal mau ta hina kal tok chi mai thaya Rona trying goal try a CHANMARI FC lam an van duai le chia aresa CHANMARI FC lam goal ruak deuh anga khian an van duai lak lo ni khi kiparom tholawa Christo ati sual le tlat Willis ngura thu ball tha MLS FC ni po hi goal shot chun nga to mai ro chu amau tan la da lei thei bik lo ni khian tai la ngura ball pe khi du thu sam ni CHANMARI sitlam thong nam bum nal khop maya ma se George goal mau ta da lo Rikia train Freddy ngura la lu tha goal Willis amau ta kal lo le tlat MLS FC lam goal shot an nga ta khop maya CHANMARI FC tlam thunga pop zau mai ngura ball lak lu khat thaviu mai tu na po khanin MLS lam cha sauma goal ngura penalty na pila match referee na ham lawa ngura penalty hlo chung ei turin en ngaya en non le sin taila taksa betani kha chu ham na turan ni lem lo boga decision siam sual lawe teka avan thathin wang em Christo goal chuya avan clear thave kha chu goal mau ta kal ma chi khana nia teka ron vom thale wang a goal tange kha chu teka tangin lo ma chuak tange a ball vom chua thalutuk ball kala tang khanin season kalme ka CHANMARI FC tan a ala al kanti som sang ange mai kha kan hule ta season kalme ka a goal rukna haron chui lu ta ni som sang tu nai game khelu nong pathuma goal khung veka ki ennon le taila teka ball vom khi thani wang maya som sang tang hen chui lu lo phal chi ni to lo chu te lo ma a beng nget tok lo de mo ti the ni ya goal lut ta thawa som sang ama tang hen goal kan mu nem towa tun hai chawa chuan ni hi CHANMARI FC tan chuanin a form ber kan ti thenga goal ruk khung kin na le man hruaina sithum fai aggregate man hruaina goal ron chui lu ta ni ke si ma som sang goal ruk a khung king ta dan moi te dong te MPL le kiran chetri te goal khung zat aron ni rual ta ni ya season khat nga chon che thaviu mai som sang ball pe train Christo train som sang bokani penalty hlo chuak let som sang are sa sership chim veng chuak a chui lu tlat lo mai te lo ma adang thatak zetani te lo ma dang tha khop maya ennon le teng are sa apet thatok lo deuh hrim boka khian taila te lo ma dive dik boka
MLS lam ngur mangin goal shot amoy ngang mai kha chule MLS FC base na ron tinung le turin ngur kha zet chu Mizoram Premier League season kalmeka goal moi thang don se atel nge rinom alut moi ngang maya ngura Mizoram Premier League season kalmeka goal nga akhung na ni turin khi entaila a chui lut thalutuk goal nga khung king ta ti moi tan angai nom lo a goal thatakani thok lut phai wang maya enon le teng khimi engula tangkhian nai deu zo ka tangkhian in ngura sangaram hun chu ka ni ya skill thabok sia har satoni ki partan chuan riat nga nakal chawa minute nga tha chho chu lo ma Malaysian mangthang kai theingem nga re salu box salu thei are salu zela goal khung ta are sa avatlan lut thate reng em tlang phei pur maya MLS lar nung lamian dang zo lo dan zo rual loin goal khung ani amoi asira tangin te lo matan dan man lovin goal a chuilu ta tikhan are sa an soi zo chawa penalty chuilut lawa aming chiat thai che turin ki ennon le taila sir train na lut tha e fate hoin veng ne to boxi lawa timing tok chi boka final a kan mudon ni na lang ta ni maira chu football a chun engma la soi thei lawa CHANMARI FC bok North Zealand MLS FC lawan down deu te moti thei ni a rokima amol thelen thela avati uyom ve tu ma ti boy tu nom to lawa ki ennon le te so ma boron dalu tangkhen e ti boy tu nom to lo a thel chiang lu lai lu tuk ma mani kha chu uluk lo de mo CHANMARI FC Ares boklang le zok maya lawa chu a save te loma second ball ma mai kala Rokima suala MLS FC tang Freddy ball tangin akutina benga kha chu to ka ta muri nom yellow card ngai ni a ui ngang ani red card Willis yellow card lo mu to sia goal miss ho deu laka ben lu tuma kianan taila Freddy ball ki suilu thei turang ai nia a uilu tu khiki mi khi entai la khi ki benga second yellow card khangai to ni kha chu red card Willis and center forward ania bisia thai fu tok lawa are sa chan sanei rokima a goal kha chu ti ngai na thot om to lo ni rokima china amol thelen thel kan tia mai ro cha tun rum chu ron thel du talave a chui a ma chui ang lo takin moi zat mai in goal a chui lu ta ikhan CHANMARI FC goal thum goal khatin man shroi ta ni kian no le tela are sa thora thawania te lona kapkara tak bola chui lu ta ni ngaro kima pakhaten kim to lawa an tlam nung khi a pop zau to thin shim boka kimi tangkhen en taila are sa tho lok boka ro kima atok chi ahuna taka chui tila fuang chu kapkara tak bol lu ta ole tikhan Mizoram Premier League season som patni na final lut kan sheta amasa zok CHANMARI FC le MLS FC te anin matsona in khen munom tak team patni ten chop chuakin MLS FC tan ngura gola khunga CHANMARI FC tan rokima aresa somsanga leten goal an khung bokani tikhanin goal thum goal khatin nenan changa aggregate CHANMARI FC goal nga goal khatat nena changin final anin pet kai ta ani MLS FC lam an khel thatak zeta CHANMARI FC final lut kan lompui bok ani